Exclusive, moja pia, ha, moja TV, ya betchramu dia. Moja TV, akos ni masaka mbio. Ai, ele ye maye ba betchre ho. Bia ma ye ni anya dia, ne be bia be free ensem. Me ba chese ni nyina empa so, asem bi pese ka. The way maybe so kuku ho kane ye kwa wale papa ye maami mutu ye fo oba de be me ba ho e wo se wo twetwe ho kakra saa no ahu se wani nye ho emre twem ladies twem long time and chain and na ho mane manza sa no akono ho e me ma no mo se omo da ho nese ai bia ono adikan ada afi na wo beda nese wawia ho kakra bia se wo de ho wo ne kakra no na ese ono nso aye ne ho se de wada no na wo nso hia ne wo mu a wo do nsa ka ne kakra to aye se de okeka no no wagyan ho ese wo kɔwia bibia die no se ye me ma de se che omo se ba sa na mi re padi enti e ma ne ho ono ane ho sɔre no se wada o ena wo pese wo kɔwia na se wa se dia hwa ade bia ese ye wia ye ho ye no ya na anigye wo mo de mo hwɛ mpratwe kra iti we de wo kunu no wagye certificate no won na ware da bia ono na eba da bia na watwetwe wo ho a se ya ma heni anya de enkwala na iji o enkwala na iji wo mo sinkete se wo mo oje ena ono no akora na wo ba no wo ma se obepe okunu awale na je na tena ho obegye de wo na bre enya no sika na mo abra pe no wo de atopagyen e ba begye okoya wo kase wo na ha wada ha biemu no wa biemu e ma no nse ye kunu mo na duru ba bia omo ni bimo omo ni fo sorry omo ni fo so omo kwotwempena enti se wo kunu kwotwempena hwehwem na busa se die na ma ba me koye moti bibia ye kama enti die na ka ba ma na enti wo kwotwempena fine me me bi yakohwifo pa ebi mu yakohwifo ye ne den wo beko but ebi mu so yenyenye suban ena me yes ya ye hu bibi na ye bibi ne eto ena ye sugu yeyem ye kunu mu di nkrofo ye kunu mu di nkwala ena ye su egu yeyem a ye hu de ye ladies misro anmre upa kra amokode ma ye hu te se de wadana nti ono oba na atete na na ofemu da se de na meka wo hu se wadana na se wo pini ne ho nkakra so na wo de wabeti wo no na wo do nsa ne na me kire made bi afuro we ya ye afuro wo hwe se ukata weni na wo do nsa ne na afuro ni so de faso sa e the feeling bi ba ni pamu a ma me jai age se won try na fa hye wadwene mu se de wo ya no pese be ma ni nya akono bi be ma ni hunu se a me yiri na ni gime ho se de ma nyina dure se ya wale atwam akwa akiri still no wo akono bi ma me eno ne yede tete stress so eno ne yede chi yani enti wo do nsa ne nam ne ho se de na meka no wada o but o yese de o sorry na we chai ena wo chai amani hu se de wo ye no mpese wo be hu nti na wo ye wani da ho pa na wo yo but mpese wo be hu nti na wo ye nti no we chai no wa se de wada no ena be ma wo otige wase no ono so yesa ono so be yese de okay ni so me da no ma hwa ade nti hu so ono so ayesa ase mo bi enu nyina de mo yire mo ni bi de wo ye menti ono so yesa de order na wasa yakọ nese kane ne baby fufura o do nsa kan na wasa akọ baby fufuro hwe ye ni echi ha se wada o tun ko na nsa no ni echi ha saa na kranda nti o yesa de onya ne no wasa ye enye ma ne nche bebre e bia for the third time no akase it of chia ho kakra chese wakuno mane wakuno chese ube mane mu esisi ne so ena mesre mu mumma ye hunu se edie ewo hwe ya kanitititi ya mame mo time no no mnim se die ya de wo makeke wo mawi asa etwem ema mesi aye de etwem ene die ne nya wo nkwanti ne die ne wo ho die ne wo ho se ye de enjoy ye ho se wuti die mu da
wa kra na wobeko me wanwa bi se me ladies bi chese ngraba se de ho zizitimi de ukun e ka me ukunu na mutimi yesa ade no reason be kra na mutimi enti enye wo de se wonya nti mu de dia start na ti mu de mesro start nesu am next time e be ba e be kire pa se de yesi edie ema ne ye de wo relax kra wo ye adwene bi afiri wo mu na ka se sei na me pe obia wo se de wo si pe em se next time e be dru ho no e be kire kire but secret ba ko pe we ya me de ama wo misro ko fie sua na munya de mo kire kire na ahi ekola na edi mu kuno ena nkra no mai so no pa akokra we ni na wale o share ono pe ni young boy bi ni na twa street ya ye ya ni se wo je no kra no awale na se de nka eja wo be ne dey wo ba no abeji sika wo ne na bobra abranya no wo ba abeji no dia ko enjoy ni life one ne boyfriend papa bi ope no one na ko enjoy nti se wa nya dia wo tititi ko kire na wa dwen yo se na me dia mpo na me ko mpa dia wo batra wo ne bu awale hisam na ya na mo ye no yi emra so se mra emba ye be keka ye ho wo ye mpaso what I say yen keka ye ho next time I be hia no be sua se de wo be si bi ene na da ama na ni aye ne de na nkwala no ntimi me ye wo ka se me read o ye sonko so hu ena mfa hu ni se wa wo 5 wa wo 6 wa wo 7 so wunnim de wo se wo ja mo kan de munim wukun onko ba bia da ena wo kokora se de obeba me dem ase moja bi tv ni ko YouTube ko Facebook me say ha me nya nkyerkyere papa me gina ha me din dia course exclusive sa program we enipa ketuwa bi ne yi wo so mo hwe nipa ketuwa bi tu hwe na wo de wo ye yi na anya no be from na exclusive course ne jam moja bi tv damas ladies